Imihango n'uburyo bw'iyandikishwa ry'ubutaka n'uburyo riteshwa agaciro. Abakunzi bacu badusabye kubakorera ikiganiro ku bijyanye n'itambama ry'ihererekanya ku butaka. Tutaraganira ku itambama, ni byiza ko tubanza gusesengura ibijyanye n'ihererekanya ry'uburenganzira n'iyandikishwa ry'ubutaka, noneho tuze kuganira ku buryo iyandikishwa ry'ubutaka riteshwa agaciro, ariko tuba twanagarutse ku itambamira ry'ihererekanya ry'uburenganzira, impamvu n'uburyo rikorwamo. Turifashisha iteka rya Minisitiri nimero 006/2022 ryo kuwa 12 z'ukwa gatanu 2022 ryerekeye iyandikishwa ry'ubutaka. Bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose, tubibutsa abatarakora subscribe kwikora, mukanda kundogera kugira ngo ibiganiro duteguye bijye bita bibageraho. Turahera ku ngingo ya 13 yari teka rya Minisitiri twavuze haruguru. Biragira iti: ubusabe bw'iyandikishwa ry'ubutaka bushyikirizwa umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka mu ifasi ubwo butaka buherereyemo. Ubusabe bw'iyandikishwa ry'ubutaka butangwa binyujijwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bwo gutanga serivisi, cyangwa mu buryo bw'impapuro binyujijwe ku mukozi ushinzwe ubutaka ku rwego rw'umurenge cyangwa urw'akarere ubwo butaka buherereyemo. Cyakora ubusabe bw'iyandikishwa ry'ubutaka mu rwego rw'ishoramari cyangwa urwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange bushobora gutangwa bitanyujijwe ku mukozi ushinzwe ubutaka ku rwego rw'umurenge cyangwa urw'akarere ubwo butaka buherereyemo. Ingingo ya 14. Imihango y'ibanze mu iyandikishwa ry'ubutaka ni ikurikira. Umuhango wa mbere ni iyandikishwa ry'ubutaka rikorerwa mu ifasi ubutaka bwandikwa buherereyemo. Iya kabiri, iyandikishwa ry'ubutaka rikorwa bisabwe na nyir'ubutaka cyangwa hashingiwe ku nyandiko mpesha ku masezerano mpamo nyir'ubutaka yagiranye n'undi muntu imbere y'umunoteri w'ubutaka, cyangwa ku yindi nyandiko ishyirwaho n'amategeko cyangwa byemejwe n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka. Iya gatatu ni inyandiko n'ibimenyetso bitangwa mu iyandikishwa ry'ubutaka byandikwa kandi bikabikwa n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka bireba. Kane, ubutaka bwandikishijwe buhabwa nimero yihariye iranga ubutaka, kandi nimero yihariye iranga ubutaka bwari busanganywe mbere yo kugabanywamo ibice cyangwa guhuza ibice by'ubutaka igaragazwa muri registre y'ubutaka. 5. Iyandikishwa ry'ubutaka ritangirwa icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka. Ya 7. Iyandikishwa ry'itambamira mu ihererekanya ry'ubutaka rikorwa bisabwe n'ubifitemo inyungu, amaze kugaragaza ikimenyetso cy'uko nyir'ubutaka yabimenyeshejwe mu nyandiko. Ingingo ya 16. Imimerere y'inyandiko n'ibimenyetso bitangwa mu iyandikishwa ry'ubutaka bigomba kuba ari umwimerere cyangwa yemejwe ko ihuye n'umwimerere uriho umukono wa noteri, cyangwa inyandiko ikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga iriho umukono koranabuhanga utangwa n'urwego rubifitiye ububasha. Iyo izo nyandiko n'ibimenyetso ari inyandiko mpesha, bigomba kuba biriho inyandiko mpuruza cyangwa irangiza rubanza. Ingingo ya 17. Igihe ntarengwa cyo kwandikisha impinduka ku makuru y'ubutaka. Igihe ntarengwa cyo kwandikisha impinduka ku makuru y'ubutaka ni iminsi 60 uhereye ku munsi iyo mpinduka yabereye. Ku ngingo ya 18. Ubutaka bw'umuntu butandikishijwe bwandikwa by'agateganyo nk'ubutaka buri mu mutungo bwite wa leta, kugeza igihe ufite uburenganzira kuri ubwo butaka agaragarije umubitsi w'inyandiko mpamo bw'ubutaka w'aho ubwo butaka buherereye ibimenyetso byemeza ko afite uburenganzira kuri ubwo butaka kugira ngo abumwandikeho. Iyo ubutaka bwanditswe by'agateganyo ku muntu bwite, ku mutungo bwite wa leta, bukenewe mu rwego rwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka ategeka ufite uburenganzira kuri ubwo butaka yazwi kubwandikisha. Inzego za leta zikoresha ubutaka bwa leta butandikishijwe zibwandikisha kuri Minisiteri ishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka. Ingingo ya 19. Iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku izungura ntarage.
rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere ni inyandiko ihamya abazungura iyo nta makimbirane ahari. Inyandiko ya kabiri ni kopi y'urubanza rwemeza abazungura n'uburenganzira bafite ku butaka iyo hari amakimbirane. Inyandiko ya gatatu ni icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka burebwa n'izungura. Inyandiko ya kane ni kopi y'ibiranga umuzungura. Inyandiko ya gatanu indi nyandiko ishobora kugenwa n'ikigo. Ingingo ya 20 ni iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku irage. Icyo gihe iryo yandikishwa rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere ni inyandiko mpamo cyangwa inyandiko bwite y'irage. Inyandiko ya kabiri ni icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka burebwa n'irage. Inyandiko ya gatatu indi nyandiko ishobora kugenwa hakurikijwe amategeko abigenga. Inyandiko ya kane ni kopi y'ibiranga uwarazwe. Inyandiko ya gatanu ni inyandiko igaragaza irangamimerere y'uwarazwe iyo ari umuntu ku giti cye. Inyandiko ya gatandatu ni indi nyandiko ishobora kugenwa n'ikigo. Turebe ku ngingo ya 21 ni iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku mpano. Iryo yandikishwa rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere ni amasezerano y'impano. Inyandiko ya kabiri ni icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka burebwa n'impano. Inyandiko ya gatatu ni icyemezo cy'uko watanze impano yapfuye mu gihe impano yatanzwe mu buryo bw'indangano. Inyandiko ya kane ni kopi y'ibiranga uwahawe impano. Inyandiko ya gatanu ni inyandiko zigaragaza irangamimerere y'uwahawe impano n'iry'uwayitanze iyo ari umuntu ku giti cye. Inyandiko ya gatandatu ni indi nyandiko ishobora kugenwa n'ikigo. Ku ngingo ya 24 iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku igurishwa. Iryo yandikishwa ry'ubutaka rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere ni amasezerano y'ubugure. Inyandiko ya kabiri ni icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka burebwa n'ubugure. Inyandiko ya gatatu ni kopi y'ibiranga uwaguze. Inyandiko ya kane ni inyandiko zigaragaza irangamimerere y'uwaguze n'iry'uwagurishije iyo ari umuntu ku giti cye. Inyandiko ya gatanu ni indi nyandiko ishobora kugenwa n'ikigo. Turebe ingingo ya 26 ni iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku igurana rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere amasezerano y'igurana. Inyandiko ya kabiri ni icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka burebwa n'igurana. Inyandiko ya gatatu ni kopi z'ibiranga abaguranye. Inyandiko ya kane ni inyandiko zigaragaza irangamimerere y'abaguranye iyo ari umuntu ku giti cye. Inyandiko ya gatanu ni indi nyandiko ishobora kugenwa n'ikigo. Ku ngingo ya 27 iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku kwegukana ingwate rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere ni icyemezo cyo kwegukana ingwate gitangwa n'umwanditsi mukuru. Inyandiko ya kabiri ni ibaruwa y'umwanditsi mukuru isaba kwandika ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka binyuze mu kwegukana ingwate. Inyandiko ya gatatu ni icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka burebwa no kwegukana ingwate. Inyandiko ya kane ni kopi y'ibiranga uwegukanye ingwate. Inyandiko ya gatanu ni inyandiko igaragaza irangamimerere ry'uwegukanye ingwate yari umuntu ku giti cye. Inyandiko ya gatandatu ni indi nyandiko ishobora kugenwa n'ikigo. Ku ngingo ya 29 iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Iryo yandikishwa rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere ni inyandiko igaragaza icyemezo cyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange yatanzwe n'urwego rufitiye ububasha. Inyandiko ya kabiri ni inyandiko igaragaza ko indishyi ikwiye yishyuwe. Inyandiko ya gatatu ni icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka burebwa no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Inyandiko ya kane ni ifishi y'ibipimo by'ubutaka bwabonywe binyuze mu kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, aho ari ngombwa iherekejwe na raporo y'ipimo ry'ubutaka iriho umukono
uhagarariye urwego rwa leta rwimbuye abantu ku mpamvu z'inyungu rusange n'uwapimye ubutaka. Inyandiko ya gatanu ni indi nyandiko ishobora kugenwa hakurikijwe amategeko abigenga. Turebere hamwe ingingo ya 30. Ni iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku buzime rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Izo nyandiko ya mbere hari raporo ya komite y'ubutaka ku rwego rw'umurenge w'aho ubutaka buherereye. Inyandiko ya kabiri ni kopi y'ibiranga uwandikisha uburenganzira ku butaka bukomoka ku buzime. Inyandiko ya gatatu ni inyandiko igaragaza irangamimerere ry'uwandikisha uburenganzira ku butaka bukomoka ku buzime yari umuntu ku giti cye. Inyandiko ya kane ni ifishi y'ibipimo by'ubutaka burebwa n'ubuzime iherekejwe na raporo y'ipimwa ry'ubutaka iriho umukono wandikisha uburenganzira ku butaka bukomoka ku buzime n'uwapimye ubutaka. Inyandiko ya gatanu ni indi nyandiko ishobora kugenwa n'ikigo. Ingingo ya 31. Iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku kugabanyamo ibice. Iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku kugabanyamo ibice ubutaka rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Ifishi y'ibipimo bya buri gice cy'ubutaka iherekejwe na raporo y'ipimwa ry'ubutaka iriho umukono wa nyir'ubutaka n'uwapimye ubutaka. Inyandiko ya kabiri ni icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka burebwa no kugabanywamo ibice. Ku ngingo ya 32. Iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku guhuza ubutaka rikorwa hamaze kugaragazwa ibyemezo by'iyandikishwa ry'ubutaka buhana imbibi, buhuje nyir'ubutaka kandi buhuje imicungire y'imikoreshereze burebwa no guhuzwa. Ingingo ya 33. Iyandikishwa ry'ubutaka bwa mbere rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere ni inyandiko igaragaza abafite uburenganzira ku butaka itangwa na komite y'ubutaka ku rwego rw'akagari yemejwe n'ubuyobozi bw'akagari n'ubw'umurenge ubutaka buherereyemo. Inyandiko ya kabiri ni kopi y'ibiranga uwandikisha ubutaka. Inyandiko ya gatatu ni inyandiko igaragaza irangamimerere ry'uwandikisha ubutaka yari umuntu ku giti cye. Inyandiko ya kane ni inyandiko yemeza inomero y'ubutaka yizwi cyangwa ifishi y'ibipimo by'ubutaka yerekejwe na raporo y'ipimwa ry'ubutaka iriho umukono wandikisha uwandikisha ubutaka n'uwapimye ubutaka. Ku ngingo ya 36. Iyandikishwa ry'ubutaka rishingiye ku nyandiko mpesha rikorwa hamaze kugaragazwa inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere ni inyandiko mpesha. Ya kabiri ni inyandiko igaragaza inimero yihariye iranga ubutaka busabirwa kwandikishwa cyangwa ifishi y'ibipimo by'ubutaka iherekejwe na raporo y'ipimwa ry'ubutaka iriho umukono wandikisha ubutaka n'uwapimye ubutaka. Inyandiko ya gatatu ni inyandiko yakozwe n'umuhesha w'inkiko yemeza ko ibipimo by'ubutaka byafashwe nk'uko urubanza rwarangijwe yari ngombwa. Inyandiko ya kane ni inyandiko mvugo ya cyamunara iyo habayeho cyamunara. Inyandiko ya gatanu ni icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka. Inyandiko ya gatandatu ni kopi y'ibiranga uwandikisha ubutaka. Inyandiko ya karindwi ni inyandiko igaragaza irangamimerere ry'uwandikisha ubutaka yari umuntu ku giti cye. Inyandiko ya 8 ni indi nyandiko ishobora kugenwa n'ikigo. Ingingo ya 37. Umuntu usaba kwandikisha shinganisha mutungo ashyikiriza umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka idosiye y'ubusabe igizwe n'inyandiko zikurikira. Ya mbere, inyandiko mpesha cyangwa indi nyandiko igenwa hakurikijwe amategeko abigenga. Inyandiko ya kabiri ni icyemezo cy'urukiko gishinganisha umutungo cyangwa indi nyandiko mpesha. Icya gatatu ni inyandiko y'umuhesha w'inkiko isaba uwatsinzwe kugaragaza umutungo uvamo ubwishyu. Inyandiko ya kane ni inyandiko igaragaza nimero yihariye iranga ubutaka bushinganishwa cyangwa inomero y'ibiranga uwishyuzwa. Ingingo ya 38. Iyandikishwa y'itambamira ku ihererekanya ry'ubutaka. Registration of caveat
on land transfer cyangwa enregistrement d'une opposition à la mutation foncière. Usaba yandikishwa y'itambamira ku ihererekanya ry'ubutaka yuzuza inyandiko yabugenewe isaba itambamira iherekezwe n'inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere ni kopi y'ibiranga usaba. Inyandiko ya kabiri ni inyandiko igaragaza inimero yihariye y'ubutaka butambamirwa cyangwa ikiranga nyir'ubutaka butambamirwa. Inyandiko ya gatatu ni inyandiko iriho umukono w'umuhesha w'inkiko ihamya ko nyir'ubutaka yamenyeshejwe ko ubutaka bwe bwasabiwe gushyirwaho itambamira. Iyo nyir'ubutaka atabonetse aho abarizwa, umuhesha w'inkiko abyandika mu nyandiko imenyesha nyir'ubutaka itambamira. Cyakora itambamira risabwe n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha ryandikwa ritabanje kumenyeshwa nyir'ubutaka. Ku ngingo ya 39, iyandikishwa ry'itambamira ku ihererekanya ry'ubutaka ribangamira uburenganzira bwa nyir'ubutaka igihe cyose rigifite agaciro. Ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka ntirishobora gukorwa mbere y'uko itambamira rikurwaho. Urugero, niba hari urubanza rwahereweho mu gutambamira iyandikisha ry'ubutaka, urwo rubanza rukaza guteshwa agaciro mu isubirishwamo ryarwo kubera impamvu z'akarengane cyangwa ingingo nshya, ubifitemo inyungu asaba ko iryo tambamira rikurwaho yitwaje icyemezo cy'urukiko cyatesheje agaciro urubanza rwahereweho hatambamirwa uburenganzira ku ihererekanya ry'ubutaka. Ikitonderwa, ubutaka bwa leta ntibutambamirwa nk'uko biteganywa n'ingingo ya 40. Ku ngingo ya 41, gutesha agaciro iyandikishwa ry'ubutaka. Inama y'ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka itesha agaciro iyandikishwa ry'ubutaka ishingiye ku mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, urukiko rwemeje ko inyandikishwa ry'ubutaka ryakozwe hashingiwe ku nyandiko mpimbano. Ya kabiri, habayeho kwibeshya ku nimero yihariye iranga ubutaka bwabaruweho kandi nyir'ubutaka bwanditseho akaba nta bushake afite bwo kubikosora. Gatatu, habayeho ikosa ritewe n'uburyo bw'ikoranabuhanga ubutaka bukandikwa ku muntu utari nyirabwo kandi umuntu ufite inyandiko mpamo y'ubutaka akaba nta bushake afite bwo kubikosoza. Ya kane, hari ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka bwa leta bwanditswe ku wundi muntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Inyandiko ya gatanu, nyir'ubutaka wanditse atubahirije ibikubiye mu masezerano y'ubukode burambye, ayo gukodesha ubutaka bwa leta bugenewe ishoramari, ay'intizo y'ubutaka bwa leta cyangwa ayo kwegurirwa ubutaka leta igirana n'umuntu mbere y'uko ahabwa inkondabutaka. Ingingo ya 42, gukosora amakosa yabaye mu gihe cyandikishwa rusange ry'ubutaka. Iyo bigaragaye ko mu gihe cyandikishwa rusange ry'ubutaka hari amakosa yakozwe cyangwa amakuru yashingiweho ubutaka bwandikishwa atarayukuri, inama y'ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka iyakosora itesha agaciro icyemezo cyandikishwa ry'ubutaka cyatanzwe bikamenyeshwa abo bireba mu nyandiko. Ingingo ya 43 ni ingaruka zo gutesha agaciro iyandikishwa ry'ubutaka. Iyandikishwa ry'ubutaka riteshejwe agaciro, icyemezo cyandikishwa ry'ubwo butaka cyatanzwe gihita gitakaza agaciro. Umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka abimenyesha mu nyandiko abo bireba mu gihe kitarenze iminsi 10 y'akazi uhereye ku munsi inama y'ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka yabereye. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi mushaka kuduha, mwaduhamagara telefone igendanwa 079 08 58 217. Niba kandi mukunze iki kiganiro mwaduha comment, mugakora share, like na subscribe. Ibyiza biri imbere.